Hey guys, today is another day and hey guys, what's up? Karon kay nag-snow man. Nag-snow gyud sa halos tibook Ireland. So, laag mi sa kumanghod. Then, let's try to see if unsa kabaga ang snow sa bukid. Medyo dol-dol mi gamay sa bukid, so mangadto mi karon. Let's go, guys. Hi guys! Gasno na good guys. Karon mo, usahay na kini mag-snow diri dapit sa mong dapit good. Idot kay diri guys. And dili mag-sorry na ta, dunong tagtaas ta. Let's go! Hi guys! Grabe. Nami diri sa bukid nga duol sa among ara guys. And grabe. Puti-puti. So na ignorante tayo. Hi guys. Nag-snow na gyud diri duol sa among di namin kailangan maduglayo kay nag-snow na. So guys, kaya hapit ako mauli at least ba. Hapit na ko mauli, so gitagaan kog chance ti God nga mag-snow duol sa among lugar. Sa lugar nga gapuyo pidapit. Snow is everywhere. Let's go.